Mobilnya sampean apa? Oh, anu Fortuner. Helikopter. Helikopter langsung sampai di atas sana. Iya, tadi macet di atas. Oke. Gula tanya mangken ke sampean ra kira oh dengan nyaman dari Saya kita. akan menjawab karena saya seorang guru. Oh, sampean guru. Guru juga. Guru apa? Guru muan. Oh, guru muan. Waduh, Mang Lo tabung raja. Oke, Bang Arman keyboard. Jak gelak ngelolo Bib, sebagai penyanyi itu sampean harus ngelok salam ke lu. Oh, iya. Gelak MC makin penyanyi. Sekarang saya mewakili sebagai seorang penyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bukan penyanyi itu, salamnya bukan salam penyanyi. Gimana kalau penyanyi kirim salam? Itu penyanyi di dalam bus kayak itu. Oh. Assalamualaikumnya. Kalau di panggung harus lebih ekstra. Kalau di dalam bus seperti ini, Mas. Ya, Mas. Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat jumpa bersama kami pengamen jalanan. Apabila nanti ada sumbangsi dari Anda, mohon berikan kepada kami karena ikhlas bagi Anda, halal bagi kami. Oh, berarti sawer Anda ya? Ya. Oh iya, monggo. Oh, lagu pertanyaan ini ya. Goyang Bang Jali, Bang. Goyang Bang Jali ya. Arwah Sabah ye Bu Mariam, Arya Sabah ye ajalah tante, Mon arwah ye ruah tekomar, Tekawan Arya Sabah ye reng Malaysia, Arya Sabah ye reng Afghanistan, Mon Arya ye kebek aja ya. jauh Beb Kebek. Nah, kebabakan kebek, sana Ah. Sedih mah. Kodong Arwah. dongker, pola reng Malaysia ye benih, reng Inggris benih, reng cuk lanteng tang, cut anting, reng dime ye tang matu aja. wah wow masih lama bunyinya geng Ya. Niko bulet tak ngerti, Niko bulet tak paham atas asekot santre, bebenang apa-apaan. Arya Sabah ye Satria bermutrip, Arya Sabah ye Bang Arman keyboard, Mon Arya ye dia misnati. Miss Nate Bang Jane Welcome to Kebong Anjay. Ngereng-ngereng sama kesek, ngereng-ngereng besar selamat ya. Orang bini bila kamu Harapan aku baik orang lagi merangsang. mungkin pon kebiasaan yang kita susah mata opokan. Bila pun aku dah fajar, Iya. nikah tetina perkaosan. Ah. Bani muhrim ala pola, fajar se aku boyot gumpa. Gumpa arwah Sabah ye Arwah totang syuting, arwah Sabah ye aduh tak nyongko. Mon Arya ye sampai ye Rasanya apa lepai aduh break Beb. Itu aja jago. Coba Anda. Bini bila kamu kan, ya bang Anas mulai ngantuk. Mungkin pon kebiasaan Muntedu tempat manggung nyaman. bila pon kebiasaan
bosan. Bani muhrim ala pola dikasih aga bayar Bosan tanya. lupa. Arya Sabah Fajar, Ajiah Maryam Panikah Serah Fajar, Atang Matua Munsenikah Fajar. Dupi Misyati Arya Sabah Fajar, Yanto Yanti Arya Sabah Fajar, Ana Suwati Mona Arya Gantian Hapsi Siwati. Oke, saya sudah kembali kepada Bung MC Sirum ya, Cerum. sirum ya.